So hey guys, welcome back to the another videos nong ni hangga na my video get chibet yang anda lays. My thing nong ni han not si kam jala mi lays. Ani good channels ramage YouTube ke ani strict website suize. Ani hang sama na nong ni good channels ke video kai makra bram lays. Kai ke ze ani good channels ke content ramate jala mi lays. Nang ko nong ni page bam jaji me technical channels lays. Nong ni nang ya subscribe to maksam subscribe to walo surang ni ta request te wede lays. Agum content namang ni hangga ngau ze bam hangga. Suppose na topic ke gyuk lays. Topic 1 point yang ko lobe anui an paige camera mi nang paige smartphone mi te lu be plug ya nang te pe plug am phu camera ma gave mi magna klaki gave mi gum nang futin ma shooting te lu za nang go channels ke kai blog ya nang go channels le viral te do wi le magna nang go content le za was time complete do wi le magna subscriber le za 1000 subscriber complete plus tu nang paige problem mong ra be last ke nang go content sing be gob log ya sipo go video the useless video hange ka kong te do wi le suppose gina nang go channel monetize te do lak pre mam le suppose na agum go video ra me content pe gi go ra me ani shooting te do ani go channel ke kai mak te zai na i le se rang to le number 2 point yang ko lo be number 2 point ge gip log ya ani hele te si za bang pura me ma zna hele interest gi te bang pura me ani ko design ra za bang pura me nang design ra ge pro ge nang go sing be nang na design ra si be go tun ga do lu pe lu kai lo ga nang go channel se kai lo na nang go do wi le khanes tu nang design ra ge pro ge mram go remix te lu za hele collection te lu remix te lu nang go channel ke kai lo ge nang pai ge problem nang go channel ke monetize te do lak me bam le view ang le ma na monetize last ke te do lak pe bam le se rang to le number 3 point yang ko lo be ani mram go channel ram ge ma na website ram mram go website ram lu za example te ja news channels le news channels mara ma so ja bam ge nang na screen record te rai lu ja nang gu channels ke kai ke blog nang gu channels nang gu copyright claim long do le copyright strike le long do le suppose na screen record te during the mak ja nang na nang gu channel monetize te nei le design ha suppose the screen record te lo mak ja nang na reuse content te sai sui ja nang gu voice over te ke ja nang na sam dam gu content te dai na reaction gu video gu ge te rai ja nang gu channels le monetize te do bam lai kanle su nang na screen record te lu ja nang gu channels ke kai ke vlog ge nang gu video ra me nang screen record na tv busy ge nang gu channels kai vlog nang gu channel last ke monetize te do lak pe bam lai se rang to number 4 point ge vlog ge anui maram go photo ra me collection te lu ja celebrity go photo ra me collection te lu ja ani go channels ke background music ra me te lu ja ani go channels ke upload te ra ko ra me la le suppose ge na nang go channels ra me nang na tipo ge celebrities go photos ra me le yura me hang yura me photos me collection te lu maram go photo ra me collection te lu nang go channels ke kai ke vlog ge nang go channels monetize te do lak ble bam le suppose ge na nang go channels monetize te nei bam na nang go voice over kai ra lu ja nang na photo edit te lu ja nang ko voice over te ke go mam design nang go content sing be ta ra le kalas tu photo edit te sang te lu ja background music ro na kai vlog ge nang go channels ke monetize te do lak pe bam le se na number 5 point ge give vlog ge anui music rama ndo za bang korama maram gu music rama lulu za ani edit ni go channels ke kai rang ge edit te rai speed te klo gai ma za na te no gai ma za slow motion kai lu za ani go channels ke kai bra ma la le sipo ga 5 point ge ani sipo ge vlog ge nang ni go channels nang ni men nang ni edit te vlog ge nang ni hang ge phi gu sang editing te jam les tu nang le se ja na ke video upload te ke rang ge nang video te le ja ba ma su nang go channels ke nang go monetize te du lak pe bam le se rang to le 5 point then number 6 point ge vlog ge ani angko tiktok video ra me maram go video ra me ngo ibra me collection te lu ja ani go channels ke khai ra hang ji ge ja tiktok video funny video ra me ani collect te lu ja edit te lu ja ani go channels ke kai ke vlog ge nang go channels ke nang go strike ra me wong no village ma ne claim na mong no village po ge nang go channel monetize te du lak me bam mo le nang go chipo tiktok video ra ma kai ke vlog ge nang go was time la complete ke do village ma na nang go subscribers le wang do village kanes tu nang pai ge reuse content gu ba me ji na youtube strict te sai sui ja reuse content na me te vlog ge nang go channels ke monetize te do la prem ba me suppose ge na mi ko na te si me go mi go content na kai design na ni go channels ke problem ma do ga le garang to de number 7 point ge ani serial sra me ram go movies me ani te lu wang vlog ge nang go channels kai ra hang ge nang che na edit te lo kai bra me ja nang go channels ke kai ke vlog ge nang go channels ke copyright strike copyright claim ong le
suppose nang digo nang interest pe sang zem rang channel ke interest sang nang edit te lu jang channel kai blog copyright strike wang blog copyright claim wang blog YouTube company na mo du te ngam lang lai suppose ne na agum go video rama te mak te zai na iulais na channel se monetize te do lak number 8 point ge blog ge ani inko video te le je bang koram ben la le chipo ge video te le je bang koram je ani anko pubg thok ram le chi le hack go videos rama ani te le lu je ram hangen ji je bang koram la le chipo je hack go video te le ko rama monetize hai ba man do du ani te do la le nang ne sangge nang hack te ro hange ka te bu gum je sangge ram go apps rama hack te ro hange ka te sai sui je 지게 nangu monetize te ro hanga na nangu channel scam ma do do YouTube company gi na YouTube guideline gi na ma do do lak le he nangu channel scam monetize te ne bum zai na nang na digum ma nang apo go apps dong mo te ra mi ma te link pay bu ge dong mo te ra mi ma ze na apps digum men ro ra mi he ta ke te ve gu bam ni zai nangu channel le monetize te do wiles connect to hack te ro bra ma channels hack te ro ma apps hack te ro go video nang na te le lu ze nangu channels ke kai ke design na nangu content je copyright strike copyright claim ne fitting za nangu channels ke monetize te do la kule monetize te ne bam zai na ne go ma apps jong lo te ro mi ne go ma apps ro ra mi he go ge explain te go ni nangu channels ne monetize te do wile he rang tong ge le number 9 point ge upload ge anu YouTube community guideline ge ne anu do la pra me la le po ge anu kai bram ne je sexual content ma za ne 18 plus videos ma ani kai do la le po ge YouTube guideline ge ne ma ke do la kule po je as restriction he ani ta ge pe ong le po pe ong lo ga ni channels ma to do upload te blog ani go channels monetize do lang le he rang to le suppose na mai go video de suppose le number 9 point song rang le no ni suppose ani go channels problem pe ma ko le je na ani agum go content me reuse te go ma ze na ram go de ko mi ani lu kai be mak za ni go content ni ko na content le go bam za za na yu le se rang to le no ni hang do to be bam le no ni hang ge to be bam za no subscribe te go lo se ni ta ke